Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hapreng jongani ka kangshnong, hagani ka jala Meghalaya, banyakon persya na kajing sapriang ukanyang jengpang COVID-19. Kasorkar hadu menta kala pentikna baki marbam ki biang lupa, na kabenta kini ki lai benai banwan. Yakani lai tu do sembot menteri rang ba kani ka jala uba prestun tensong, ha ka jingkren bat kinom pathai kubor, ha ka arpau terek menta benaya yong arajar arpau. Bat kanika kamarbam mardi ngakwa banyu ipi ba ka stok ka biang nadong syadong bat ngimdon jing artatin nak mendakin niki lai benai menta ki banwan bangin mdon kanu ke jing ha ka wedei bat kamarbam mardi uneu khau ubadei ne ka open market ubanang thiet kerpang na kaliang ka sorkar na ka open market lang ba jo ka FCI uneru ulanang wan sya hakato koski ngala ong piu ulapoi 1,000 metrik ton ten rei menta kala atam namar kumba khatwe 1,000 tam metrik ton kaba ngi order mangi lengba jong ka FCI te ya uniru menta ka stok ladang wan sya man kesngi kini ki trok ki bawan kit kilanang penpoi hang ne po shlong na ka menta bande bat bansam seki ba jong ka jela Meghalaya jongi barukhoj hakabidei bat ka Garo Hills kira be chatai sa Garo Hills bat ka badei syakane ka than jongi lara hang ni hapo shlong